Ka Hills Farmer Union HFU kalayo ang panyarik na trikam nyo ka kasyong sang bangla ya kablatip kam ka HFU sang bangla unit. Lapan skemro ikunang kitkam nyo ka tega unit haka absan rik nailar aja fulai hawlan pan skem do ba alphans karsentiu ujula sa trig HFU ringkat bat kiwede gitu khan. Kinang kitkam nyo ka tega unit mai gilong President Viceroy Lingdo Monai, Vice President Marshall Marwen, Jelas Secretary Johnson Lingdo Monai, Assistant Jelas Secretary Crowdor Lingdo Monai, Treasurer Pluralis Lingdo Monai, Advisor Winslow West Lingdo Monai, Auditor Dimat Marbanyang, Sports Secretary Donroy Yangju Lembat Kasangwat Kiwe Degit Khot Shak EC. Kiwe gula sakhi lang na kalyang ki he HFU ki kentop ya u ba pilot ksiar President Arfomer Unit ba Sevingston Makri President HFU Nolingdo Circle ba Elat Sadap General Secretary Riboy District bat uba Chanbor Rimbai General Secretary West Gentia Hills laban kedo ba Hills Farmer Union kaliyo ban suthiat ba Riboy District ba kulai rap ye bubun kiliang ha ka bede bat kinong rap di semua komen bentuk ke Hills Farmer Union apa Riboy District rayo banduso abrokat kijaka lami keren sapo mau hati nong sapo solidan samopat terter nanta kadika umling blok nanta kejirang blok berkumjuro ka apa bayi mong blok kinong kikam kiladan di abrokat kini ki aman kijaka tiba ki kinong ra kejung ki tidak kasyong haki nong kikam na kaman ki naman ki blok bat naman dan ka units ki circle ki blok bat district aman ki jagahi di nong ilang ki somayan ilang ki ba aktif bat kanu ka jinja ka bajiahi ki nong ka jami bonsim ni jio information but lada ka unit kamla shu kan tackle ya ka problem kara sa circle kara sa blok sa district but lada ka district ka don kam ya jingira ka sa probably ni sa shimti bagi shim ya kara timba ka isi jo ka sa ka jimbun scan jungi ta kasgi ya ka unit apo sang bangla kadai ba hadin ka jungi ya kitu ki kubor tiba na kaliang so kinongrep ani na sang bangla ki jumat ni atau bede bandunya yo ki sotron bagi ki marap tedi da ka jumshia jungi para no meram ke jungi kabalimba ke jumpun jungi nilayo ya gaban banya sothit ani banya penyesno bani presiden jungi batmai mentagasni da kabay lalum lalang ya kinongrep ke jungi posang bangla banilayo ro ya gaban pensya ya ki bada ka jing aibor jungi bada ka jumpun ko bor jungi nilala ban scan ya ka unit hangnya posang bangla por ningkong ay kuble di logikam jong ka central body tuju jong ka district bat kumju di unit ki raya don rengkat tangan ka por te ni pau ba jisung kumen bangilayo ban form kumne habiade bat ka unit jumi ne samua te ka jintuni bangi form ne ka unit ka lomban kentiu na mentagi nurap ban yarap nurap bat kumju kada ki nurap di kendu jike ni kloi ban yarap na mentagi nurap kata kalau ngajintumu bat akan ada por utaro kalau ngajin su kumen na menta ban layo ban form ni kan unit jumi ne kanang ba nila ken ban yarap na menta ka jike kanang ba nila ban tray dan bajing don di unit bat kunjuru ki circle kunjuru ke district bat hapo kesentrar banila ban ya tray na benta ban kentin na menta ki dura te kabaning kong ni kalau nomor ba ni don nasional te andre ka ba ladang idon pangasinong ka wanra ka jinge nimla andre lengba da ka bangia sno no nirung no baro tinit khot nembar nong rep jung nirung no sa ka yu khanang ba badon no jinge ka ba hapo sinong ladangi na kaliang ka sino na spo sinong ka unit jinge kamla ni hapon tak sapo ka district ba kunju sa sentra body khanang ba ngila ban kinut no jinge ngila ban rap no ta jinge jinge kata kalau mahkamah